ukuthi ngangiuthanda umsebenzi wayo. Ngangiuthanda umsebenzi wayo nale yangakithi ukuthi yangakithi. Yeah. Uyazi ukuthi umuntu wangakini wangakini. Impela. Yabona. Ngeke uzokushintsha lokho. Kuningi ayekwenza naye kwakungichaza kodwa nale uthothi ekwenzayo kuyangichaza ngoba kwakuthi noma izokhipha ialbum ngoba sazizwana nomjikijelo kakhulu. Umjikijelo angilethele kuqala. Thothi mhlawumbe mayizophuma namhlanje ntambama vele ngiyazi ukuthi nginayo. Mhlawumbe kwesisikhathi engifonele yena umgqumeni kwesisikhathi kube yimi engifonayo. Engibuza ukuthi ngutholile sengiwutholile unginikile inkabe yami umsebenzi yabo. Kwahamba kwafika ke vele yanto ukuthi khona lokho okwenzekayo phakathi kwakhe naye uAli. Kusho ukuthi kwaba mangiyilandela mina noma ngayithola phezulu ngoba ngezwe nje indoda nami isikwata makufika lapho isikwata makufika kodwa nayo ngathi imthandathanda ngoba yayimdlala kodwa kuukuthi kube ngathi khona leyo nto ekhona kodwa yayimdlala yabona okwafika khona kongathi kuyaphambana kwaba kiyo ngikho ukucula lokho ukuthi lo wakwashaya ingoma lapha athi akabona insizwa ubona abafazi omataputaka nokuthi lokho kwakhombisa ukuthi ke ngathi ulwa kakhulu ngakuleli lethi side ngoba wathi ejika wakhipha iqembu lamantombazana okuthiwa amagugu wayidlala izihlabo zama SAP yabona manje isilandele into yakho yagcina isihloba manje uthi mayetha akabona insizwa ubona abafazi kushuthi uzwa vele lesiginci nje kuyinto yabafazi yabona ngoba nakho usiyasithatha akadlali kuyi udlala kubantu besimame kushuthi into akayibukela phansi ngaleyo ndlela kushuthi kwagcina kuna leyo nto ke leyo and then ubani wathatha icicilo omunye ngithanda impela ngoba wawukhona awazi ukulahla amacici uthi khona uthatha icicilo omunye yabona ukulahleka kwamacici ubani wathatha icicilo omunye phansi kwamgube nendedana wami yasazi omunye uthi ufuna icicilo lami noma uthi ufuna icicilo lami wendoda uyazi sasiperforma eGreat Town masiperforma eGreat Town salandelana estage qala ba kwaqala bani estage kami ngathi kwaqala thina shothi indedana shothi icici ngathi kwaqala thina ya shothi salandelana yabo le ndoda kanti izolahlekelwa yicici leyo Ali yeah icici kodwa ke phela ngithi ke kwakusemculweni kwakuna leyo nto leyo eyenzekayo kodwa sasingesigalanta ukuthi thathwe umtshengiseni kwakuukusho nje kwakuukusho nje ukuthi lithathwe uye ngoba wayesilandela ngeke ukuthi uzongena estage manje futhi isikhathi esiningi nangabe ni perform kuyenza ukuthi makuperform iqembu kubuya abantu bethu ukucheck istage yize ukuthi kwangesona istage ke selokhuzana kwakusehall kodwa kuyenzeka bebheke kulungilungiswe bese kungena elinye iqembu yabona kodwa ngoba kwakulandela yena ingakho inkulumo yagcina isithi uyothatha icici kanti naye uzothi sithatha icici yabo kushuthi ke uAli uthatha icici umtshengiseni uthatha icici abantu bagcina bengasazi ukuthi ubani othatha icici yabo kodwa ke no engineer nabo babuye bengabinali iqiniso ngoba lento yecici akusinto eyayikhulunywa emoyeni into yaba sengomeni mayiba sengomeni ingoma zakhona zayiphuma alandelana yabo yaphuma kuqala mawusakhumbula angisakhumbuli kahle ukuthi ekabani yaphuma kuqala kodwa zayilandelana njoba zayilandelana istudio thina ngoba istudio sisijwayele kusetshenzwa kanjani estudio ngeke into ekhulunywa uwe namhlanje bese ngithi mina kusasa sengiyoyishintsha kodwa ngibe ngirelease ngoba ukuyogaya ama CD kuthatha isikhathi ngishuthi zonke izinto estudio zenza ngohlelo awukwazi ukuthi mawukuthi ekhona into oyikhulumile esengiyitholile kushuthi kumele ngomisa umsebenzi wami
ngaleso sikhathi ngoba kusamele ngiyoshintsha izinto ukushintsha into westudio kuyesinye isikhathi ngoba kusuke kuno line kusho ukuthi khona unjiniyeli owakhipha something wayidlulisela ngizothi wayidlulisela kumtshengiseni ngizolisho nje lelo ligcwale ngoba thina sakwenza nje sanesikhathi sicula senza leyo ngoma le emva kalokho sithe sizwa mase iphuma ingoma le yangakethi ke ibi fast ihlaniphile ibithanda ukuthi mayenza into kube ngathi yiyo right kushuthi yayisidedela masinya yabona mayidedela masinya kanti nale izophuma wagcina seyishayisana manje seyishayisana izinkulumo ukuthi hawu kanti iciceli kaba ngapha kufuneka icici ngapha kufuneka icici uyabona kodwa ke kusho ukuthi khona umkhoshosho waba khona njengalento ukukhipha iCD nje ngaphuma yebo njengaleyo nto ukukhipha iCD ngakaphuma thothi lo mhlawumbe imbangi yami sengiyazi yonke iCD yakho yebo usuthathe wena wamrecordela yonke into umuntu wamsendela usazi yonke into thathe nengoma apho ngiyicula yebo ngikhiphe eqala uba uzothi utshontshile manje lo uzokhipha mumva phela kodwa thothi leyo ngoma ngumthethe yami kodwa uyakwazi nakhona ukuzwa okulalele nje ngesikhathi kuthiwa agudla indlu uma ulalela uziphi isikhathi uyakwazi ukuzwa ukuthi ngumthetho lente kasibani bani noma ngeke ngisho ukuthi kwakweka abani kodwa nje uma uziphi isikhathi uyayizwa into eyenziwe kuphuthunywa nento eyenziwe kunesikhathi uyabona lena vele endidane yasuswa yini endidane noAli futhi kodwa naye ngathi sexabane nabantu abaningi seza nakuwe cabanga hayi kusho ukuthi ukwazi kwami endida babezwana impela ngoba wenza umgqumeni babezwana impela futhi kusho ukuthi ke ukuzwana kwabo kwakunana leyo nto ukuthi kukhona ucopho khona phakathi kwalo nomgqumeni asikho nje ukuzwana nje ngisho kanjalo ngoba wayeke suke nje impela ahambe eDenver ayovakashela umtshengiseni kwakuwa abantu nje abatholanayo ngisho kanjalo kwahamba ke kwana leyo nto kuyaphazamisa ke ngoba iyona ngicabanga lengifunayo leyobalekana ngeke phela nami ngikwazi konke kodwa ngokwazi kwami ukuthi kwabangwa ingoma ethi inyamazana le ngoma ethi inyamazana yayiculwa yithi vele yena cha sasi ngizothi yethu ngoba phela sasicula nawo Ali yayiculwa yithi yena wangaleso sikhathi yayiculwa ngathi yithi ku10 triple Ali omaqondana khona umaqondana ababe belihloko esithi safa saphela sasicula lapho imfutho wayibheka leyo ngoma leyo ethi inyamazana kusho ukuthi indidane nayo ithema esithi inyamazana kwangazwakala ke kahle ukuthi nayo isithi inyamazana nayo ke